Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu. Husanga rehanda kuba nawe halla mera kanyiro mkabi Stephen Hamati nyasaye nomulai ochire kubao okunyalire iwe nasi muhali yosi oli mudenye kutinyisi omanyembu nyasaye chirine mpange milayo kuiwe chikaendia akalole hanga na matinyo kubulambota nyasaye ashukuyanzire nyasaye achirine nda kuiranga mahuwa kosi. Kwa hivyo witinye muye utiro kumusubira olafu moyo tawe ichira imberi uwa kali imberi na malayo kuyomba kolanga bible bolanga mkospeke holanga ulo bweri ulo bulai kuyabo abalangwa kulira nyasaye nende bosi abamuyanza nyasaye siriro kuyanza nyasaye siriro kumwenga ho nya kwatakiro kweka kumakuwa ono ni amakokolo akachiranga wikaliru nenda hekomba mbuhandi kutirire nende lisomo lyefwe papa mulira Yesu Kristo oli nyasaye ule kalirungwata oli nyasaye ulanyelo kurerwa emipakata mwami ikomba mbuli huwa liyo hoche sinjia ikirembo emipaka cyose ekekariro mundu wa nyasaye muhali yosi alimo chirureo kachire ale okhulane ndo kuchinguha nende husia abwene lichomo lyo mulongera mshala mulira Yesu Kristo mwamwefe. Basi kwa chakiro kweka alihuambu nyasaye ni nyasaye wenyanga hule muhali yosi mbe muhali yobusubiri hugo hali yo ya mapesa nyasaye nishingatalo papa omwana nomba nyina omwana yekomba ngo mwana uno nyahebulwa ahule amole agende olabunda chakuhisingiro mwene nendio nyasaye nyanga aliobuye nyanga hule ohula kuliyali lundi ohula mwatu akutia watu indi hiye nyanga hunya tawo niliye nyada nyasaye na kwa mara hula mbutiro ngfu etio musuparu mishiranga mwifwe bene etikira kuikalirwe etikira kusikale abundu halala nelale lyenyada nyasaye ta waborembu timbi nicho shindisho wikaranga shoranga timbi tikuandanga huo humbu kuleko kwiruha omutieba no kuno bulaita mbaye bene 12 kwa somerembu tiro timbi tikuandanga huo etikiranga kule ruho mutieba no kuno bulaita tikuandanga humbu tikuikarre tikuandanga humbu tikire kuleko kulanya nyanga huleta kubola mpaka humakinike sana jira timbi ni shindu shinyalo okwishyasi wasomere tinjero 14:30 ibola ngambu obulunji chifuchingula lakini timbi tireranga tisoni timbi tikiranga wikaru kulola Musa yekarwa ohulle shalo shobulame kulwe ibiasira kulola Nebukadnezar yekalirwa yarina muruto lakini okwijingimisia kwakira natupwa nabadipte paka katokyo kwaya obulimo shinga isolo yombuli mundu wa nyasaye obeibwa nyasi olu yalwangwa Ibrahim kulolanga Daudi yalo muruto muhonga lakini yabukulo mukaye wa Uria karera limitation karero kuikarwa kamunyasi akamurere ifimba mundu wa nyasaye hulola kata Saul yalo murucho kuranga wa Israeli lakini yanyahana huloli kwambu ya kola akaya bole rwata kachira nyasaye na amuloba okuba omuruchi wa Israeli waluzi Adam nde awa bali nende access kunyasaye bilo kuikarwa ta shibali ne mpaka ta nyasaye aketerena abola nabo jioni na agenda nabo na bebara lakini timbi olopo ono na pap netiba ukasende nyasaye hulola handi Isaiah nyasaye abola kubira mwa Isaiah butimbi mukono kwanje shikulo omwimbi kitimbu kuleho kuoni ata handi kata marui kanje karama siruka ko kurama sayo kenyita lakini timbi tyenywe tinza uhasinja tilimitanga timbi umundu wa nyasaye kureranga imipaka tibetanga shichisajo tibetanga lisisi erikira olehohula abantu bose abanyasaye yachingula umundu wa nyasaye onyalo kubashua balabanda balunji abantu bachomo hola kabwene abantu shibali perfect ndio tawa lakini emyoyo kyabwe kyasangala ohola kobulunji Daniel yachinguha kata mipaka chebujeni paka naba omulla wa president bebweneyo kulwashina yaloba ohwitu andwania yaloba ofwana nendo huyungasya mahuwa kobononi obwali Babylon ayali Shadrach Meshach and Abednego babo muruchi
si kunyalo kuinamira chifwana nita kulinende nyasaye mulala nidila kole kule uranga libolanga olabe tanga nde nyasaye udita abla isie sienyene si kuinamira takata nikaba no kuyale ha kuyiye no mundu wa nyasaye omanyire shibayata kije no singira nde nyasaye asingiranga nawe nyasaye abetanga nawe halala noro mulungishi chumaye mipaka kinyalo kuikarata no choma ngohola ka bwene shinga Yesu Kristo mwana wa nyasaye mwene buyakio kuononi na asangaro bulungishi the Bible bolanga buya nyasaye amwesi amafura God anointed him yamba amafura nende bia anwa ebiomba abe miaka chiche chindi kulwa ya choma ohola akarabwene na nesha chira kubolambu okuoni bwana kwa maana sana umundu wa nyasaye nikabo chiro kuoni bwata ola ohakikisha mbo kipindi kino shilawa no chiro kuoni bwata sichira olohi bulungwa lwa habiri olohi bulungwa ndene nyasaye kulo musubira Yesu Kristo mwana omuteru oya rumambu ahwerse bulambu enziayo nulo olohi bulungwa muluyalwa nyasaye no luyalwa nyasaye lu limitation na hwezi mfano kwa mwana owaba adopted the president umwana ulia yarula muluyalo mameshi umwana ulia yarula muluyalo efisi yo kunyola nobuti yarula muluya olwawundi kata undi wa indikata lakini oluye enjira tabwami mu palace pap ni enjira ikulu limitations for that funire lana alangwa mu umwana woluyalo wa president kulwashina abera adopted the president amulango mwana we lano Echeresha president agenda huo evi access yevi ndivya president alinavyo umwana ono alinavyo kira yebulwe ubera adopted mundu ya nyasaye ubuonia neshindu cha maana chukuoni bungu atakulokutia mwikulu tawe huoni bungu ambu kachire kubera adopted muluyele wa nyasaye kando nendeli huambu chukulitia jana muta ulinende ihavi mulamu bunu kulamenya mubwami wa papa ubuma ukuikalirwa limitations si umao no nwebulwa muntu manyasaye konya kuleli kwali akabiri erikiranga abantu ni kuikalirwa irula Hosea hane hasasa Hosea haneha sasaba Bible bolairi abantu banje bamaliranwa kulokutamba obumanyi okuba walo obumanyi nasi ehulobere iwe oleshe okuba omukwani wanje olwawe ebirira amalako kanyasaye wo siesi nanzibirire abana bo abantu banyasaye bamaliranungwa bononehanga bekalirungwa bakiyungwa banyahananga kulokubula obumanyi okumanyirisia shina okumanyirisia makuwa kanyasaye okumanyirisia shina okumanya nyasaye Daniel 11:32 bolangambu yabo abamanya nyasaye wabwe balabane tsingufu nehandi balahola mahuwa akamakana abamanya nyasaye barukange mipaka cha limitations bakiyanga obunyali bwebidu bekaliranga shichira shina bamanyire obunyali bamanyire eshaya bola balinendo bumanyi kumahuwa keke amalako keke bakamanyire omundu wa nyasaye nobulayo okumanya shichira mbu eshikero shokukinguha hwefwe shierana nende shikero shobumanyi bwahuli nabo dalabola hani eshikero shoyonya lokukinguha shierana halala nende akawa manyi mundu wa nyasaye omundu wasoma ku certificate level eshikero shatiranga muo okulonda nanda mahuwa ekayeka kalonda nande eshikero sha certificate omundu wa degree obumanyi bw'ekikero sha degree abwena ayola alia ni aoparetanga mu bunyali bw'amahuwa kayamanya obulamu bwo bwa kawaida bunyalo kuwechesa mbuhandi mushiroho kalikario akomanyire okulonda nande amahuwa kanyasaye niko kachira oule limitations yose nikachira bu obe unyalo kunyola ebya nyasaye yenyonyole ebya wamanya
abundu ndi mu Yohana 3:32 Bible bolangambu nenyu mulababe kibanje toto ni munonda huo nenenyu numbabe kibanje mulamanya obwatoto n'obwatoto bulabale hula mulamanya obwatoto bukulahulanga n'obwawamanya embole kani obwatoto bulahulanga lakini chibulito obwatoto tawe paka obeni wabumanya the truth that you know obwatiri bwomanyire nibwo bukulahulanga nibwo bufunakanga emipaka cha limitation nibwo bufunakanga obukiranga osute orulawa abere wahamanya nishingo omwana wabere mu class 1 ni ahamanya amahwaka 1 ati mu class 2 narula mu class 2 ati class 3 kulwashina amanyanga nasta na amanya nanyola promotion na amanya naruke mipaka na amanya nani na obumanyi umundu wa Nyasaye obwatoto bwomanyire nibwo bukulahula lakini noshiro kumanya obwatiri bwostawe obeta noshiri mushirima noshiro kumanya obwatiri bwo kwa fulani so nyalo kumanya esha Nyasaye akukasiriata balo abantu esaino basaya ngati babola Nyasaye nikahabane elienya lilyo leheone chikira che bamanyire esha Nyasaye abolata Nyasaye shabolanga o tayari ko umanyire elienya lilye abola mu kulama kupacheka Yesu Kristo kwaona chikiriri huambu ya habaniye nyatawe kusayanga ndetsuoni chikira kumanyire yekombanga kumanyire no bwenyi bwembu kukase kubene nde afya indai khande bintu byefwe byose bikase buno saire byashara bibyo osayanga nende knowledge osayanga nende kumanya ayabola emirimo cy'amakono kanje kilakasa ubumanyi wamanya mbu sotema temanga hutawe shwikatiri ya hutawe byashara byokolanga tawe omanyire mu owakulanga owakulonga abola mbu enkasi yemirimo cyanje ilakasa no sayira balwale so sayanga norireta osayanga ndetsuoni njire Bible bolanga kulara balwala makono nabo baona kulwashina kumanyire yabola esho manyire obwatoto bwomanyire bukulahula nibo nonia buinya mipaka cyose Baroba Kristo pake saino shengananga shembolanga novi okupira papa pastor uwezi mwa kusaire chibulovi okubora omkambi wa kusaire tawe lakini ura wezi gando lindo bunyali obwa eBible bolanga abasubira ebilolero bino bilabalonda huo balara kubalwala amakono nibaona balabola mutsinimi balakondeshele bisheno mundu wa Nyasaye shaliwe shauhata Nyasaye shalinde ubaguzi tawe wesi nolo umusubiri no manyo bwateri no manyambo abantu bose onyalo share nabo prayer items zo kusaira lakini birowe bindu bindi ebyo mundu ndala nyalo kusaira shinga yiwe mweneta dalabola hani au maho unyalo kusaira okuyomba okuisaira kwa yo wisaira ngo mwene tawe no manyire no linde revelation bunyasaye siesa nyalo hura masayo kani no saya sichiro manyire choli saindi shetana yalo kushambulia sana neteshiro pastor umao no holorie no holorie ne yuwire tangata kuye paka ya usaidi no holorie lakini mundu anyasani wa hamanyambu wese oli omusubiri ne handu wesi olinde mamlaka no nyira mukono kuko bola Nyasaye babola mbulara kubalwale mukono abo baona esaya nesairo mwana wanje one kulira la Yesu Kristo olauka hu onyolambu limitations ya berenoli nayo yo mwana kaya hafuire makono koko indango mundu ndiyete obetofunaka chikira wamanya obwatoto bwamanya mano bworumishiranga bukulahulanga lakini noli ignorant no bulomanyi onyahananga no mumanyi omarira ngwa no mumanyi obetanga destroy no bulomanyi omanga shyohola lakini no manyire no manyire esha Nyasaye yabola no manyire Nyasaye uno ni Nyasaye watoto shakananga ta akayabola na hole akaholanga yabola utinyanga emipaka cyose onywehanga nosta chikira shina olindo manyi olinendo manyi mundu wa Nyasaye okubulo kumanya netabu okubulo kumanya kunyalo kukirakata ebintu byo byo mwene obenye hoven nabyo omuhurumishira ta kyesho omanyireta ubumanyi mundu wa Nyasaye ni maana sana kwanza shetani shindisha ya chama kukapitalize ku eshayanza nga abantu babe nohumo kumanyi shetani akulanga advantage bora kubisire sho omanyireta
kata bandu abanji balobe ababiswa abama paroka we shetani yaraho olububi yaraho epasia bobaleho kumanya kira manyire no manya bu Yesu ya kwa buyonu nulwe no manya obwateribo mana obuyame no nunutwa aretanga obulo kumanya aretanga ibintu byokwisiza ndo kufuneka kikira atiyanga sana mushirima shomundu omundu nali mushirima shetani anyalo kumboa anyalo kumuikarare ko kukingulo murwe kikira amanyire uno shamanyire lakini no funu hatimoni nuwa khamanya mundu wa Nyasaye you cannot perish shonyelo huumiata kikira olinende obumanyi ndawuro lukanula mama undi obumanyine kintu kyamaana sana no manyiro patieri shonyelo kubane shonyelo ba limited time yaliyo mama undi umwana we ati America mwana we ati America ne yamurumbiranga ebintu bya mama uno yalanga ngamakartasi mama uno yali namenya muntu ifly kwitsamu mama uno yali yanyaha nali mama mulehwa inzui kwitsa ifly kwitsanga munzu mama uno akonanga inzala mama uno alalamikanga nabora bandu bane umwana wanje ati America neshi yanderanga kama pesa yanderanga tespicha tindi yanderanga tespicha tindi no mundu wa Nyasaye wa haukahu bu ebintu bya mama uno alanga ngambo tespicha tindi umwana w'umwana uno yamurumbiranga mapesa na yapara nespicha na abukula mapesa yako naandia naraha masingo nende misumari nafumira huisisi konyango mundu umanyire yeta na mjero no nalalamika ngarabo wala bane mwana wanje yakhamire bulafu yakhamire bulaya yakhamira injera nasenya khanana no mundu amanya naye ngahuisi nambona ne yiwe mama amapesa shikalinga akakawafumira memisumari kana mapesa ngaka kawara huisisi kumasingo kana amboro minajina na mapesa sino net dollar ti America no ti anokaluha sana kama mapesa ka Kenya no rumishira mama uno ya limited omushero no yanyaha ne myake mingi omwana amurumiranga mapesa lakini kulwasha amanyire na mapesa ta afumiranga memisumari andi nyawisisi na para ne picha khane na mapesa no la manyireta eshinisho la manyire kyonyelo faidika nation obumanyine kintu kyamaana ekiro mundu wa Nyasaye kenyango osome amandiko omanye right titio omanye haki hiyo kama mwana wa Nyasaye kikira obwati eribo omanyire nibo bukulahula mama uno yanyaka nanga lakini khanali na mapesa nshamanya shamanyireta afwana jingo mundu onyelo sora ampesa kwa account na la linde information ba mpesa kali kwa account na akona inzala lakini account mpesa kali kwa khulwasha amanyireta lakini lwabo rwangu nanyola alert nabo uramba mpesa kali kwa account hiyo you have received a bulk account amount of money nati anacheka nanyola kali kwa lakini na la linde information na la manyireta anyalo kona inzala anyalo kumashe efwala anyalo kumukwira bana school chesha amanyira mapesa kali kwa account umundu wa Nyasaye obumanyi okumanya nechira nobulai okunyolerezya amandiko keli wale Nyasaye nobulai huya aparumishi ba Nyasaye ni bakamba shikira bakufungulanga timoni bawerezi njo obumanyi bakaluha sinja maparokoko kakire omanye esya Nyasaye yakukasiria abaroma 12 habiri bolanga mulafuana na nende shalota lakini mukaluha sibobulamu bwenywe khulokolo buya amaparo kenywe bumumanyeli enyali eneli Nyasaye shingalwaliri waka manyeli yenyala Nyasaye shingalaliri amaparoko nikaha kaluhana obulamu paka bujenje limitations paka tiini bwewe paka obulamu bukaluhana lwa maparoko kachenja neshenji nya maparoko ko kachira omanyeli yenyala Nyasaye nishina no bumanyi bweli kuwale Nyasaye ulira Zaburi 119 waya akakasanga si omwe kwanje sana obwatieri okumanya obwatoto okuleka kuba ignorant kunyalo kurusia mu limitations yo bulambu wanyu Zaburi ya 119 olunyalo lwa 113 ohurimbulwa luyansia muno ohurimbulwa okwama kuwako kulerango bulafu
Hunyaliranga ababula amachesi okuwulira. Okurimbululwa kwa mahuwako. Okurimbululwa kuminanga mbu eshindu shibere shiboerwe. Eshindu shibere shiboerwe obutinyu. So shirimbululwa himinanga mbu shilahulungwa ebulafu. Ne Bible balanga mbu okurimbululwa kweli huwale Nyasaye. Kureranga obulafu. The entrance of the word brings light. Kaminanga mujira mundu wa Nyasaye. Ndala manyireta lihuwa la Nyasaye lichiro kurimbulwa mwisi, lichiro kufimbulwa, lichiro kufunulwa, ebetanga mushirima. Na undu amanya huo, buno bwatiri noli mushirima. Esta nitusimire munzu. O sho nyelo kurula olita. Nekata norula ono ochenda anoriro korwa, ola sene shikombe, nombo ola sena kubwina, nombo ola sena kushindu fulani ta. Kachiranga oba limited, kachiranga uikalirwa, kachiranga uhuru obulahule bubwo bwokhole shindu bumekira oli mushirima. Lakini luba afije no afite ta pap no manya eshifumbi je shirialia emesa je irialia. Limitations betatu rudreo kulwashina eshirima shitire. Ne Bible bolairi loli huwa na Nyasaye dinjiranga muiwe. Loli huwa na Nyasaye dirimbulungwa manonyole revelation. No kunyola revelation shikamina atambo ulireli huwa tawe. Revelation ofimbuliwa kamina ngambo difimbuliwa kuiwe manoli yelewe manaonya lokulirumishira shibulito bwateri tawe omanyire khando nyalo murumishira hijira sainda abantu banyasaye kutitanga mkanza no kwekitimo maho malaisa lakini shishiri kushero cyo fimbuli paka lono cyako kurumishira akoulire mmoje simama kwa kafungula 10 nendo hwana mpaka ofimbuli peta bulire kuiwe lo cyaka ngo hini afungula 10 mbusubiri nende sadaka tityo okulona nande kawa ulire ne kubolambula no lindo fimbuli bukataka kire shetani nati rukupana kupa kabisa shiro ananga shole shikira okungwe vita omanya atabu omusuku ariactanga kumakuwa amalaike kolanga Nyasaye no tsirira utirango khola shingalwa likwali aribulwa kuiwe utirango khola shingalwa likwali aribulwa kuiwe mundu anya limitations sifunihara lakini oshiri mushirima nola manyire eshakenya hango benda shota nola manyire shingala kenya hango rumishiro obumanyi wili kwali Nyasaye tawo obetano oshiri mushirima no shiri mushirima shonya lokole shinda no shiri mushirima uikalirwe no shiri mushirima ochenda norire no shiri mushirima okorunganda laitu ya kushindu shina lakini lo uitanga pap udulie yo weka hapa makuwa ka tithes and offering na kuwenga shingalo inija fungu la 10 na manyali kwa liyeho lo mbiri omundu no kalipa kakata olamanyo bwatoto na bwatoto ulahula olamanyo bwatoto no bwatoto uhulahula mundu wa Nyasaye niwe timbabasi no kosi yawe no bunji ne yenyanga kufuna ke limitations yenyanga kufuna ke ebikaranga bihuikaranga yenyanga khurule akwali kuchingule mirwe kusute akwanyanga kusute ne kusuta hurie kulo kumanyirisi. My people perish because of lack of knowledge.
Abantu banje batibanga chechi bamanyireta. Ezaburi kubolere mbu bali kwa rimbulungwa. Bali kwa likwinjiranga mo obulafu bwiza. Obulafu bwaheta kyonyelo siro kwikalwa handita. Abaroma 12:2 ibolanga mbu obulamu bwejo bukalwa sibo. Kulokholuya amaparoko yiwe. Birowe bintu bya wamanya. Birowe bintu bya amaparoko kahula kamanyire. Birowe bintu bya weche sibone ndabana. Birowe bintu bya wahulira mo. Mabyakira amaparoko kaparanga mulaini fulani. Aundi wahula no manyire mbu after all kata nendwala mtatu. Aundi wahula no bola nyasaye nienyo kuwese obuinda kuwese atakata nola hola bidita abaya lakira banyolo buinda de banyola. Lakini lonyola ngo fimbuli. Bunyasaya kasi emikono chicho no chako manyata chehoere ndi khale butwata lonyola ngo fimbuli mbwe hoere ine fungula 10 sadaka kachile nyasaya angasi loli hoere lita diba obulafu mwiwe limitations yote yama kwa kama pesa obetano harusia lo manyango bwa toto obwa lichomo li walangi lo mshalo mundu wa nyasaya emipaka chibetanga chirusibwe tahekomba kusae bomwami afimbule lihuwa liye direro bulafu bulambu kachire oleko kwikalwa nendeshi bulafu wili wale nyasaye buiniwe shirima bulambubo kachiro kaluhane bwawe kalirungwe kulala manyire bwatieri bukulahule bwatieri bo burumishire bube omubiri olihuwa libe omubiri bulambubo nelichomo li omwene ochoma nechira no bulayo kuwiya abakambe banyasaya no bulayo kusoma vitabu byokuwechesia makwa ko busubiri no bulayo kuita mkanisa mapema ureka bechesia no bulayo kureba marebo umanyirisia amakwa ko hoero umanyirisia shikira shonyala kurumishira bwatieri ubwola elewangata chobulito kuura kuonyeneta no kumanyirisia manoma nyembu ihwano enyala kulirumishira ndiye na bulambu anje aone akachira lano umanyo obulafu kuinjire buli kwano ribululwe kabisa lano limanyire nwakaborio mundu wa nyasaye emipaka kibetanga kyononi papa mulira Yesu Kristo operorio kikira orwimbulwa okweli huwaliryo kulerango bulafu mwamesa buli huwaliryo rimbulwe bulambo muwirisindo muloli wefu kachiranyo ro bulafu bomwami musemu yosi yo bulamu bwe eshiri mashamenya la hula obulafu balo abandi kibamanyira obulafu balinende shima bupande bwabo bamapesa abandi balinende shirima makwaka afya yombiri abandi balinende shirima musemu tyosi yo bulamu bwabwe etyo mwene omanyire nyasaye esayambo bulafu bubwo bwashe muhali yo mundu wa nyasaye alimo kachira amanye obwatoto obwatoto ibo mulahule bala tiro bomboeta bwe byamwikara ebyamfinyirisiasi bimulahule kachira obulafu bwinjire ehali huwa lilo linjire myo cyabwe ehali huwa lilo nyoro buyangu bulilo abechesibwa bamanyirisie dononia omoyo mutinyu amaparo kalanyalo kumanyirisia likwale nyasaeta ekakwisia asi nenda hulo moyo mwereshe okwinjisia likwale nyasaye nitukukaluha sia maparo kabwe mulira na Yesu Kristo liwalyo libe muifwe mbwitsulu bukulisome nikulihola abwene mbishikira muko mumwakulanyola obuyinda nende ufanisi obwahoera obanapo mamesairo mundu uwo yesi mirimo kyakolanga nende shosi ekyakunairanga esaya nabo halalambo mwami obulafu bwo bwashe mukosi akababiranga mu balole limitations yosi nitifunika mulira Yesu Kristo obalahule no bachingula cyoli nyasaye mwami nyanga ino spe obenabo halala ochende nabo no bembira no bamanya obulafu bwo mushiri mishalo cya kumenyanga mu zirokoze situation fecha western nyota timbaba siro kuloleha muwali muno kachire mwami likwaliryo lizito kutwana bulabundu nelira lyo litsomibwe lichira yiwe ngene nyasaya kusaire chalo chapo cha Kenya mulembe nende timbaba stitio kwaricho befo bahonye bo mulembe kube mshalo muno bukospe ko musuka panganga kata kulwa mahwa ketskura nende kata obukiani bwa kisiasa obunyala kurere shida umwami kusayabu injira kari bwa mataiko ko karumbule omulembe nende buheri bwa toto mshalo shefwe uriyo muno mwami ninja balwale ukingulanga abahayirwe
oteresi jabanyora amanyaha no koskosi no mwami kataba khabanga ebindu fulani obunyolere bwabwe wikule kachire balatambe shinduta chiroro mwai wabwe mulira Yesu Kristo mwami wafwe. Amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange.